I pozdrav braćo, dobrodošli u novi klip. Danas ću vam ljudi pokazati kako da igrate car parking multiplayer, da li na vašem laptopu ili na vašem računaru. Prije početka klipa obavezno ostavite like i bacite subscribe i uključite zvono da ne biste propustili nešto slično. Prvo što treba da uradite da otvorite Google i napišete download game loop i otvorite ovu prvu stranicu. Ako ne možete da nađete sajt, ostavit ću vam link ovog sajta na našem Discordu i nalazit će se ovdje u linkovi za preuzimanje. Kada ste otvorili sajt, otvorite ovdje gore pretragu i upišite car parking multiplayer. Zatim pricnite ovdje na prvo i vidjet ćete ovdje car parking multiplayer i pricnite na download. I brzo će vam se preuzeti game loop. Kada vam se preuzeo, otvorite instalaciju i idite da. I otvorit će vam se instalacijski medij. Zatim ovdje gore na jezik, kao što vidite ovo je japanski, pricnite ovdje i izaberite engleski. Vidite ovdje na install i pričekajte da se game loop instalira na vaš PC ili vaš laptop. Kada ste instalirali game loop kao ja, jednostavno 2 puta brzi klik i uđite u game loop. I evo nas braću u game loopu. Game loop je aplikacija, tačnije emulator koji će vam pomoći da igrate sve mobilne igrice na vašem računaru ili laptopu. Opet ovdje gore upišite car parking multiplayer. I kada nađete car parking kao ja, pricnite na njega i idite ovdje na install. I pričekajte par minuta da se instalira igrica na vaš PC. Ako vam se svidio klip do sada, podijelite ga sa svojim drugarima i bacite subscribe da ne biste propustili sličnog sadržaja. Naravno, ako budete imali problema sa aplikacijom Game Loop i bude vam trošila puno vaše resurse na računaru, snimit ću klip kako da optimizujete i boostate Game Loop za gaming. I kada instalirate igricu kao ja, dobit ćete ovako ovo i pricnite na Open. I sada ću vam pokazati da sve radi kako treba i GG. I evo nas braćo u našoj igrici i kao što vidite braćo, sve radi kako treba, tako da braćo moja, uživajte, a mi se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao braćo.